If you are a business owner, this message is for you. Unsa ka importante ang group life insurance para sa imong negosyo? Kung wala pa kay idea about group life insurance, ayaw ka balaka. Let me explain. Sa mga negosyante diha, familiar ba mo sa group life insurance? Kini nga klase sa insurance nagahatag og coverage sa tanang employees sa inyong company. Meaning, dili lang usa ka tawo ang covered, kundi tanang empleyado nimo. Usually, offered ni siya as part of a comprehensive employee benefits package. Kung wala pa kay group life insurance, this might be the right time to consider it. Una, para sa inyong mga empleyado. Maka-feel sila og security og stability. Kung na sila group life insurance, ang ilang pamilya protected kung unsay mahitabo. Ang empleyado nga secure, mas motivated og productive. Kay kabalo sila nga naay backup kung naay di maayo nga mahitabo. Uban sa life insurance coverage, naay uban nga policies nga nagahatag usab og health benefits. Makatabang ni siya sa medical expenses. Ikaduha, para nimo as a business owner, maka-attract og mas talented nga employees. Ang mga tawo nangita og companies nga nagahatag og mayong benefits. Maka-retain ka og employees kay they feel valued. Kung imong employees maka-feel nga gihatagan sila og importansya, dili sila magdali-dali og pangita og laing trabaho. Ikatulo, financial protection. In case na towards incident, ang group life insurance mo cover sa expenses. Di mo kinahanglan mabalaka sa gasto. It gives you peace of mind, knowing your team is taken care of. Makafocus ka sa pagpalambo sa imong negosyo without added stress. Para mas ma-realize nato ang impact, let's consider some real-life scenarios. Imagine if ang usa ka key employee nimo ma-involve sa accident. Without group life insurance, ang company mahimong mo shoulder sa expenses. Or, ang pamilya sa empleyado ang mapektuhan kaayo. With group life insurance, covered ang expenses ug ang family financially supported. Or, naka-empleyado nga very talented pero naay offers from other companies. Because nakay group life insurance, mas piliun nila nga magpabilin sa imong company kay they feel secured and valued. For business owners, if wala pa nimo na consider ang group life insurance, it's time to think about it. Let's spread the awareness o magtinabangay ta nga ma-secure ang futures ato mga empleyado ug sa negosyo. Investing in your employees is investing in your business future. So, what do you think? Comment below kung unsa imong thoughts about group life insurance. Always remember, stay protected and stay financially smart. Let's wise up together. Follow for more!